Khulumka ani bung Tanonja Debarma, ani baba ni bung hingga Sushil Debarma, ani ma ni bung hingga Fulkumari Debarma, ani para ni bung hingga Kaire para. Ang oro nasar ni simi tabuk sujora pori hemeni. Ang ani total mark hingga 371 hingga percentage hingga 74.2 khato tongthoka first division mani pass claimani ani ma babu songba proud ongkha ani school ni bung boka kha amnoti ani bokha bo tongthoka ani teacher rok no happy ongkha amtita. Ani mungkha Elisha Deborma ang Mandaini ang oro class nursery simi pori tongo tabuk class 12 exam appear khai tabuk ang first distinction mangkha ani marks angkha 412 and ani percentage 82.4 onek kamken phungjago oro kwbangma sports tongo annual sports tongo annual day tongo o jaga kungma musamung rok khaijago sports rok bo tongbayo kwbangma ke debate competition khaijago kwbangma tong ani mong Mark Deborma ang patnine ang oro class 3 ni simi pori pementa class 12 jora oro pass out ka first division banyo mark kai ang 324 metric ni setesa bangkha support khayo brok sawo je khane mo samang khaide support ri dongai oi ko ati burung sereng mau brok ano support ri na je mansa jatona khulumkha o media person te ang chini school ni class 10 by class 12 ni result no ang sanamu chungo poilang ke ang kaitong hambaro te chini joto ma pass on te this is ke class 10 by 12 ni students rok te wo borok ni teacher or chaluknai fathers sisters te joto te bo ang congratulate gafarna musungo chini class 10 by class 12 ni students rok no o bosor ni 2024 ni result tinino sunmankha tinino declared inkha class 10 ni chini school ni te 38 appear inkha 38 ni bisingo 10 jon mangkha first division o first division o koroksa tongo highest chini school ni torok te highest mark manmani inke Miss Tanuja Debarma total mark 371 percentage inke 74.2 the second division mannai inke 22 zone the bo third division inke sudu 6 zone 6 zone abo haike chini class 12 inke third batch omoke or class 12 ni third batch appear inka 41 ni bisingo first division inke 11 jon 11 students tai khoroksa inke distinction mangkha or distinction mannai ke Miss Alisa Debarma bini total mark 412 chini school ni bisingte bo ke highest bini percentage 82.4 percentage the first division ke 11 second division ke 29 the third they fail krikha aban bage ang belekena tongthu jage te chini bises ke chini student rock belekena tong jage tungo tamke chini school o bosor bo sung 100% pass result mangkha agi bo mangkha consecutively 3 bosor tarpor je semano kisa komi thangkha 100 kalia apon taklayo tei bo 100% mangkha tamke chini student rock tei bo chini teacher rock fathers sisters song jotono pal kheno phansa kheno belai kheno sakthar kha bises ke ang hambai rena muchungo o class 10 by 12 ni guardian rock cooperation khlaika tei bo teacher rock ke belai kheno sakthar kha
abon bage ching kaham result mangka kaito no bo hambai te joto sathar nai rokno Aina buskang robo obuli sai tebo kaham performance 2 week manana ne khada ao hanai bosor bo chung chaitok nai tamni ke semano kisa result kisa ami angka asuk hamdia asuk ron kre abon bage o bosor ni bage chung belakino sathar kha student rok bo belakino motivated unkha abon bage chini teacher father sisters jotono students rokno mafa sono biশেষ ke mafa soho cooperation soho borokno motivate khaika motivation ni bisingte chini students rok belakino sakhar mani fol buthai borok mankha ang belakino tongtu jago chini student rok bo tongo kebo tuition sara puriwi bo borok ni sakhar mani bisingte borok first division rok mankha Don Bosco rungnok ni bising te student nongoti nahar mukam to chini Don Bosco ni bisingte nahar mungke students rok ni thani talents tongo khaimana jat tongo abon bage sakhar ke borok achieve khaiman nai je manam chungo tamni ke for example chini hostel o tongnai ro koekjon borok onek sakhar kha borok alka facilities rokbo use laika tamni ke borok thungani bo thangkha for example khorsa asuk hachalni oro phai porikha binimung ke manthang toimoy bokeriang kanchanpurni bo asuk hachalni bini baibo oro puri paikha bo actually kokborok puriya ko ekhona kokborgo bo pasinka te joto sabe te participate thaika joto thungmung chini class 12 ni ko ekjon thungkha football তাই বস্কো অলিম্পিক্স আবহাওয়াকে থুমানি ইয়াগুলো বড় স্টাডি হবো মানে কম্প্রোমাইজ খাইলিয়া আবন বাগে যদি স্টাডি তে আলকা ডিপার্টমেন্ট যত কম্প্রোমাইজ খাইয়াকে অ্যাচিভ খাইমান নাই